Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba silot-silot kumanang. Iya si bawa silaku elok mebu bepa onde-onde. Iya aseku paren nomor uru arua si bawa silaku. Asaku Melani Marcelina Toding nomor urut 10 telu. Asaku Hana Hairani Putri Ramadhani nomor urut Asra. Asaku Muhammad Andika Fajri Rifki nomor 15. Asaku Nadine Nur Ramadhani nomor urut 23. Asaku Nadi Fajian Syakira nomor urut 22. Aseku Muhammad Faisal Afandi nomor urut 20 CD. Onde-onde poleri pole ada. Iarnya rega yasa mek butlok be. Neya bepa onde-onde macam jiwi pada nuangan sirek kuate. Delewe tenaka diawar ya rega dekna lebu. Betuana delewe menuang nuangin. Bahan-bahanna elok dipake yan naritu Labu berat biasa, gola cela, wae, kaluku paruk, kasumba, cambulo. pamulana patamai labu berat biasa. Patamai cedek-cedek wae. Campur ninggang kana marata. Patamai kasumba macam buloy. Tapamu natapaku sirupana dena Leba-leba iya donangin apa patama geula celai. Palebu-lebui adonangi. Matamu na mataku alo sirip polo dua papadaro bunga Pertama ya dona malebu riwai mandre deh. Maleba kalung kue ripene maleba Pakedo-kedoi pane gangkana tacam si toto tanangi bepa ripene.